Obrigada, presidente, en portugués. A política agrícola europea destrói cada día miles de explorações. Pensa nunha nova PAC que asegure a renda das e dos agricultores na Europa, pensa nunha nova PAC que garanta o benestar animal, pensa nunha nova PAC que impesa o acaparamento das terras, pensa nunha nova PAC que mellore a repartición das axudas. No entanto, pensa introducir algunha medida de xestão da oferta para evitar crise como a que se aveciña no leite co fin das cuotas? Pensa en algunha medida de xestão dos mercados? E, para rematar, falou do TTIP. Eu vou falar do CETA, Acordo Unión Europea-Canadá. En que sectores agrícolas cederan e que vai facer para, no seu mandato, apoialos? Obrigada.